Swastiastu. Raja wengi pamiarsa sareng sinamian matemu malih sareng titiang komang Marjagiri ring acara Orti Bali ring dinane mangkin. Titiang jagi nyarengen idedane pamiarsa sareng sinamian kirang langkung antuk 15 menit titiang ngwacen warte ring acara Orti Bali. Wengine mangkin akeh pedagangane ring Kecamatan Seririt ajin sembako sane kaadol ring pasar-pasar tradisional Seririt sampun munggah ring dina-dina. Selanturnyane sane mangkin kekawitin titiang antuk orti sane kapertama. Raina redite wuku pujut pinanggal kalih dasa purnama Kajeng Kliwon pedagang ring pasar tradisional Seririt. Akeh pedagang nyane merasa kewah maadolan riantukan munggah ajin sembako pesat pisan. Aji Bas munggah tegah. Semakin dina diiringi ajak pergantian tahun, Aji Bas semakin melunjak. Ring pasar tradisional khususnya nih pasar tradisional Seririt niki, Aji Bas menek kerana menek nyane ajin BBM dugas niki. Tur kerana area persawahan sane semakin dina semakin tipis ngantek pasokan bas sane menjadi nguret. Lan ajin nyane mal. Setonden menek nyane Aji Bas niki, Aji per kilo bas sekitar 8,5 rupiah. Lan jagi ajin bas peniki menek dados sekitar 11 rupiah antuk bas sani standar lan sani becik. Hari Natal, tahun baru niku makin menek niku berase. Ane dumon akilo aji 8,5 makin 10.000 makin. Ani wenten ani becek 11 niku. Yang menek niku berase yang menek yang niku ngadol ngale baki 500 yang ani 1 kilo niku. Tiang Putu Eliana saking desa Busung Biu masuk sekolah ring SMA Negeri 1 Busung Biu jagi ngewartayang inde Orti Bali. Ainggih pamiarsa sareng sami wanta asa punika orti sane preside aturan titiang ring wengine mangkin riantukan galah sampun ring untang acara Orti Bali titiang mewasta Komang Marjagiri pinaka pangantar acara Orti Bali jagi ngelungsur mapamit tur utaten titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.